Bi çiyayên Zagrosan ve hevraz bibe. Na, na. Here Cîlo, Herekol, Artos û Erek. Ji wir berê xwe bide çiyayên Sasûn û ber bi çiyayên navdar yên Dêrsimê ve biherike. Li van çiyayên navdar û nazdar mirov rastî çîçekek tê. Ew çîçeka newaze guldexwîn e. Niha em ê vê çîçekê ku yek ji rengên welatê me ye û ji van diyaran li cîhanê belav bûye ji nêz ve naz bikin. Dema bihar hat, gul û çîçek, dar û ber, mêrg û zozan şîn dibin li her derê welêt. Lê li Kurdistanê bi taybet jî li ser çiyayên bilind guldexwîn rûyê xwe vedikin. Ev jî taybetiyek xwezeya Kurdistanê ye. Çiyayê bilind mazovaniya guldexwînan dikin. Li vê erdnîgarê bihar bi tevahiya rengê xwe pêşkêşî mirovahiyê dike. Xweza li welatê me rengek cuda dide jiyanê. Pêwîst e mirov vê jiyanê bi tevahî hîs bike û xweşiya wê bijî. Li mêrg û çiyayên Kurdistanê gelek nebat şîn dibin. Dar û ber, gul û çîçek, çem û rûbarê welêt navdar in. Lêbelê di nav vê dewlemendiya xwezayê de tişta herî bala mirovan dikişîne, guldexwîn e.
گلدەخوین کولیلکە هەری بقیمەت یە چیایên کوردستانê ye. Ji ber rûyê xwe daye axê dibêjin laleya ters. Her wiha ji ber tovekê xwe berdide nav axê, navê laleya digrî jî lê hatiye kirin. Her wiha li hin deverên Kurdistanê jî bi navê şîlêr jî tê nas kirin. کوردستان وەک وڵاتی سەرەکیەی گولدەخوینان تێزانین. Tovê vê kulîlkê ji Kurdistanê li tevahiya cîhanê belav bûye. Çiyayên herêma Colemêrgê, çiyayên Sasûn yên aliyê Wanê û milê Zagrosan warê guldexwîna ye. گلدەخوینên ku bi dema hatina biharê re derdikeve, li bilindahiya 1200 û 2500 metro şîn dibin. Tê gotin ku 167 cûreyê wê hene û bi rengê sor, zer û pirteqalî tê zanîn. Di dema meha Nîsan û Gulanê de derdikeve û emrê wê 15 û 20 roj e. Bejna wê 75 santîme û li ser bejna wê 6 belgên wê hene. Ev kulîlka bêhempa qedr û qîmetek mezin a Kurdistanê ye. Mirov dikare bêje her guldexwînek xwedî çîrokek e. Her wiha ev kulîlka xweşik di dîrokê de bûye mijar ji gelek çîrok, metelok û serpêhatiyan re. Dîsa di mîtolojiyê de jî cihê xwe girtiye. Li erdnîgara Mezopotamyayê guldexwîn wek kulîlkek pîroz hatiye qebûl kirin. Her wiha di serdema Asûriyan de ji ber ava li ser xwe berdide axê bûye kulîlka wan a herî pîroz. Di Xristiyaniyê de jî dema Hezretî Îsa li çarmixê dixin, dayîka Meryem hêsir ji çavan dibarîne. Li gor vê baweriyê tê gotin ku guldexwîn ji hêsirê çavên Meryem şîn bûye. Guldexwîn farqê înanca da dîroka wê çeşît çeşît e. Îro cilemêgê nastorî dibêjin guldexwîn gava Hezretê Îsa çarmixê dayîn hingê nasir alî Meryem giriye. Gava giriye rondiyê têsilê çavê wê keftîne kerde werdi guldexwîn şîn bûyîne. Bûna hindê Xristiyana da guldexwîn çiçekeke minbareke qutsal e. Her wiha li herêma Wanê jî hin çîrokên mîtolojîk hene. Em yek ji wan çîrokan ji devê ekolojîst Fatih Şahîn guhdarî bikin. Çîroka Tamarayê û Şivanê hemî kes dizanîtin belê guldexwîn jî nav vê çîrokê da ye. Şivan pazê xwe lêva gola Wanê diçerînîtin. Tamara jî gel babê xwe keşîş derê têtin ku biçîtin erzaqê zivistanê bikirit biçine Wanê
ورد تامارا و شوان ایک دو دبینن گاوا ایک دو دبینن قدرت رب العالمین کفته قلب وادا هر دو اویندار بن حج ایک دو دکن شوان بیشتر تامارای ازی چاوات دبینم تامارا جید بیجیدن چه گاوا سر کevla ما آگیره کلکر بوی کevle وره شوان جید دمینته هیویه گاوا بو تاری تامارا آگیره که تلکتن شوان جی بوی آگیره ملوانیات کت چی تدف قدرت رب العالمین چاوا چی تدف زمان چاوا درباس بیت هر دو جی نزانن چه گاوا سی تاوکت روژه ودبن جاردی شوان دزوریتن شوان اینی وی آخه بنی آرتوسه بو تامارای توخمت گلدخوین دبتن دبیشته تامارای اوا بچینه تامارا جی در دور دیری و چشکا دچینیتن چونکی بهنا شوان وتیتن بهنا وتیتن بونا هنده روزه که جاردی شوان گل تامارای سر کevla حوالی کشیش دبینیتن مروی کشیش چیت شکایتا تامارای شوانت کتن بیشتر کشیش کشاتا گل کرده که سر کevla نه دوام نیک دو بینن کشیش کربی تو ودبن کچا خود که تا زندانی دا درلی دیگیتن روزه که دالگاه بحر دالگالی هنگی آگیره که تلکتن سر قایق سار بیتن آگیره چاوا شوان دبینیتن شوان خود طاویت بحی دا چی تبو تامارایی اما قایق دا آگیر دواملی جه دیشت کتن بنا هنده شوان دواستیتن طاقتا و درمانه و مجاله و هیدی نامینیتن بلکه بزفریتن ده خلاص بیتن اما ذهنیات تا خدا اوقات درباز نکتن دبیجیتن سری تامارای تشتای که بو تامارای چیتن دخانکیت آخ تامارا آخ تامارا آخ تامارا ناوا آوادا دبرزد بیتن پیشتی هنگی کشیش دزانیتن شوان میریه چچا خو آزاد کتن چچا و تت دبری خودت آگیره که تلکتن بله شوان نازوریتن دزانیتن سر شوانه بلای که چیت دو گلدخوینا بو گلدخوینا دیگریتن رونیت حسیله چاویت بود کمنه سر گلدخوینا پاشه تامارا جی چیت سر کevle خطاویتن بردا خطاویت خود کجیتن بونا هنده گلدخوین بر اوین آشقاوا بجنا خو بروا عاشق طوینن بونا هنده حتی هنگی جی کلتورا وستانه یا گواشه گلدخوینا سر قبرستان و مزارت خو ده شیند کن چونکه دلک هیا اوینک هیا عاشقک هیا مرادک مرازک هیا بونا هنده هر زیارت ها دا گلدخوین شیند بن اف گلا بقدر و قیمت جبرکو لهر ولات دنیای شین نابه دبن خطریا وندبونی ده هر وها خطریک دنجی رواندنا تووین وینه دیگو تنکو جبرکو تووین وی پیدا نابه بریا قاچاقچیا دردخن دروی ولات گلدخوین به تایبتی جی جبو هولندای تبرن لبلی درخستنا ویا دروی ولات لگور قانونا قدخه گلدخوین یت وی هرمینه بله سر لکولینک زیده نهاتیه کرن ام بری خود دنه وی جغرافیایی هم یا ترکا هم یا کردا لاله یعنی گلدخوینت لاله چشیدی همه و آخادا بالا بوینه دنیای همشکی ایرو هولاندا سر و تجارت که مازن دیکتن ام اکولوژیستن سر کار ام ناخون بله تجارت هولندای گله راوی اکثری سر بالالایه چونکه اول دزینه اول برینه اول نهوارد شیند بیت فروش نه دنیای همشکا پارکا و باغچه و همه اردا دشین بن
ama tohum nere bine. Verde ancak da tohumu lebde ve şindi bin. Beli verdi xazay papa şin bin. Ser koki xwa şindi bin. Yani xelas nabin. Yek dici buna tendürüsiya insanı gele başın. Çünkü eve avava tendürüsiye jida tim meşinin. Avava aynı şu bir roni çave insanına. Tamavi bir çeki şirine. Hava tam ki mamusta. Ali cülemerge vastane cardi sembolit cülemerge yed zagrose همه گلدخوینن سر آرمایت و رسمت گلدخویننه بنا هنده بلکی فوترافچی تن لره فوتراف اتیکیشن بله مگله اونکیه من نده نشاندن چونکی توریست وانو زانن گاوا بزانن هنده اردکی خزایه که خوشه گشه باشه دبین فوترافت خواه کشن ولی توریزم اجدا زنگیناتیه که بله مخابن کردستان گاوا بو چی کس لینا پرسیتن چی کس سرنا سکنیتن اف چی شکل آلیک دیبان بلکی سمبولا دولت اکی بون لێ تو چما وسەستی و خواری نا من بەری خودایە ئاخەوەلێت من پشتە خودایە ڕۆژێ دۆستانیە خوازایی دکم بوومە یار ژڤان چیایên بە هەیبەترە ئەز هەڤاڵتیا زارۆکên ئاگر و ڕۆژێ دکم ئەز گولە مەزۆپۆتامیایمە گولدەخوینم گولیلکە بەهارێ ڕەنگی وەلات vê carê li guldexwînan bû mêvan û xweşikiya wê a li ser axê dît. Dîsa hêjayê gotinê ku ev çîçeka newaze wek gula Kurdistanê ye û mirov dikare bêje ku tenê çîçeka van axan e. Niha careke din berê xwe bidin guldexwînê û rengîniya wê hîs bikin. Bêhna wê bikişînin heta nava xwe.